Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. RGB yahagaritse amatorero abiri yakoraga mu buryo butemewe. Abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Kongo bari mu bahembera ingenga bitekerezo ya genocide. Byavuzwe na Minisitiri Bizimana. SADC yaganiriye ku hazaza y'ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho Sudani irashinja leta zunze ubumwe z'Abarabu genocide. Ubudage bwo bwatangaje ko nta ntwaro bugifite zo guha Ukraine. Ni mu gihe Amerika na Ukraine bigiye guhurira muri Arabia Saudite mu biganiro byo guhagarika intambara. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Jean de Dieu Karinijabo ya none ku itariki ya 7 z'ukwa gatatu kwa 2025 mu kanya turayarambura. Numubeshyi niba hari uwakubwiye ko ibintu bihenze byose biba ari byiza. Uku kuri Mento Auto Export yakumenye mbere maze igira igitekerezo cy'abahanga cyo kuzanira abanyarwanda imodoka nziza zigezweho zirimo n'izikoreshwa n'amashanyarazi. Guhera ku $5,000 by'amadolari kuzamura, Mento Auto Export ikuzanira imodoka nziza ya hybride. Bitwara iminsi iri hagati ya 30 na 40 yonyine. Ubishyura 40% by'igiciro cy'imodoka andi ukazayishyura imodoka yakugezeho. Humura nta uzongera kukwiba kuko mbere yo kwishyura mugirana amasezerano imbere ya notaire. Ibirebana no kukugira inama y'imodoka nziza yo kugura babigukorera ku buntu, kandi nyuma yo kukuzanira imodoka bakurikirana iby'ubuzima bwayo ku buntu mu gihe cy'amezi 3. Izi modoka ziva mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea, Dubai, Canada no mu bihugu by'Uburayi. Naho ibi byiza byose bitari bihagije, Mento Auto Export ibazanira ibikoresho n'ibyuma by'imodoka by'ubwoko bwose bikugeraho mu minsi 7 yonyine. Babikura mu Bushinwa, Korea na Dubai. Bahamagare kuri 0735 85 00 90 cyangwa wandike ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87 88 66 47 cyangwa ugana aho bakorera mu nyubako ya Town Center Building TCB inyuma ya Centenary House muri floor ya 3 mu muryango nimero 025B. Wanasura urubuga rwabo rwa internet y3.mentomotors.com cyangwa ukabandikira email kuri info@mentomotors.com. Mento Auto Export, you trust we deliver. Mwivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye kuri ivuga ko RGB yahagaritse amatorero abiri yakoraga mu buryo butemewe. Urwego rushinzwe imiyoborere mu Rwanda rwatangaje ko rwahagaritse imiryango ishingiye ku myemerere ibiri ariyo Elayono Pentecostal Blessing Church uyoborwa na Reverend Prophet Ernest Nyirindekwe na Sons of Kola International. Uru rwego ruvuga ko rwamenyesheje inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano ko imiryango itemewe gukorera mu Rwanda kubera ko itanditswe nk'uko bisabwa n'amategeko, bityo ko ibikorwa byayo bigomba guhita bihagarara. RGB yibukije ko imiryango ishingiye ku myemerere igomba gusaba no guhabwa ubuzima gatozi mbere yo gutangira ibikorwa byayo. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu kwa mbere k'uyu mwaka rwahagaritse impushya zo gukorera ku butaka bw'u Rwanda ku miryango ishingiye ku myemerere 5 bitewe n'ibibazo birimo kutubahiriza amategeko, imiyoborere mibi ndetse n'amakimbirane. Mu mwaka ushize RGB yakoze igenzura mu nsengero hirya no hino mu gihugu, nyuma izirenga 5600 zirafungwa kubwo kutuzuza ibisabwa, gusa hari n'izindi zahagaritswe burundu, aho kugeza mu kwa 11 kwa 2024 amatorero agera kuri 43 ariyo yari amaze kwamburwa ubuzima gatozi. Mbere y'uko igenzura ritangira, amadini n'amatorero mu Rwanda yari amaze kugera kuri 345, habarirwamo n'imiryango yashamikiyeho bikagera kuri 563. Kuvuga ko u Rwanda nta mabuye rugira ni ukwigiza nkana. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe mine na peteroli na gaze mu Rwanda Amabuye y'agaciro ni menshi kandi ari hose mu Rwanda. Abavuga ko nta mabuye rufite no kwigiza nkana, cyane cyane ko bamwe mu babivuga ari nabo batangiye ubucukuzi mu Rwanda bakarondora bagakora amakarita y'amabuye y'agaciro aherereye.
byatangajwe n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe mine peteroli na gaze mu Rwanda Nsengumuremyi Dona wasobanuye ko amabuye acukurwa mu Rwanda haherewe ku makarita yakozwe na bamwe mu bashinja u Rwanda ko rutagira amabuye y'agaciro. Yagize ati biba bitumvikana ko ari bo bavuga ko u Rwanda nta mabuye rufite kandi amakarita tugenderaho yerekana ibijyanye n'amabuye. Iya mbere yakozwe n'Ababiligi yasohotse mu 1918, hanyuma mu 1930 bagaragaje ibikorwa by'amabuye n'ubucukuzi buratangira, ndetse hari n'amakuru bari baragiye babika iwabo mu Bubiligi ajyanye n'iby'ubushakashatsi n'ubucukuzi bw'amabuye. Kuri ubu tujyanisha n'ikoranabuhanga, ubu mu myaka ya vuba twakoze amakarita mashya. Nsengumuremyi yakomeje asobanura ko mu myaka 2 cyangwa 3 bamaze bakorana n'ikigo cy'Ububiligi gishinzwe iterambere Enabel bongereraga n'ubushobozi abakora mu bucukuzi. Ati ni gute wavuga ngo nta mabuye kandi ubumenyi abakora mu bucukuzi bareba ibikorwa bihari bakabisura bakanezerwa barangiza bakivuguruza bakoresha imvugo zitagize icyo zishingiyeho. Yavuze ko mu Rwanda hari ibirombe by'amabuye y'agaciro kandi hafi mu gihugu hose habarurwa impushya 154 ziri mu bikorwa by'ubucukuzi n'iby'ubushakashatsi bigera kuri 18. Nsengumuremyi yavuze ko amabuye yitwa y'agaciro bitewe n'umumaro wayo. Yongeyeho ko ari amabuye abantu batari bazi ko ari ay'agaciro ariko uko iminsi igenda iza bikagenda bisobanuka. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abacukuzi b'amabuye y'agaciro mu Rwanda Kagenga Innocent yavuze ko abavuga ko u Rwanda rudafite amabuye y'agaciro ari abataruzi. Ati buriya Kigali yose ikikijwe n'amabuye. Kuri Mont Kigali hari sosiyete ya Gamiko Mining yacukura gasegereti. Hirya no hino mu ntara hari amabuye, hari amasosiyete manini nka Trinity, ahandi hakorwa ubucukuzi ni Rutongo, Wolfram icukurwa Nyakabingo ndetse n'ahandi. N'abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Kongo bari mu bahembera ingengabitekerezo ya Jenoside. Minisitiri Bizimana Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko leta ya Kongo yashyigikiye ingengabitekerezo ya Jenoside nyuma yo kwifatanya n'abasize bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 banashinze umutwe wa FDLR. Mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku miterere y'ingengabitekerezo ya Jenoside mu karere, ingaruka zayo n'ingamba zo kuyirwanya, Minisitiri Jean Damascene Bizimana yatangaje ko ingengabitekerezo ya Jenoside mu karere ikomeza gukwirakwira kubera uruhare rukomeye rw'abakuru b'ibihugu bya Kongo n'u Burundi. Ati gishya cyiyongeremo nuko noneho ingengabitekerezo ya Jenoside mu karere isigaye ikwizwa iyamamazwa n'abakuru b'ibihugu, umukuru w'igihugu Burundi, igihugu Burundi n'umukuru w'igihugu cya Kongo. Mbere byacagamwe imitwe ya politike. Ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zifatanya n'umutwe w'iterabwoba FDLR kurwanya M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ubufatanye u Rwanda rwamaganye kuko FDLR imaze imyaka myinshi igerageza guhungabanya umutekano. Kuba naragiye ku cyicaro cya FPR byerekana ko nta rwango ku Batutsi. Mico Myiza uregwa Jenoside. Mico Myiza Jean Paul uregwa ibyaha bya Jenoside avuga ko mbere ya Jenoside yagiye ku Murinda hari icyicaro gikuru cya FPR mu gihe cy'urugamba hagati ya FPR n'ubutegetsi bwa Habyarimana mu myaka ya za 90. Ubwo yongeraga kwitaba urukiko yavuze ko icyari ikimenyetso cy'uko atari intagondwa yanga Abatutsi. Mico Myiza Jean Paul woherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Sweden mu 2020 aregwa ibyaha bya Jenoside, ubufatanye cyaha muri Jenoside no gusambanya abagore nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Ni ibyaha burana hakana. Maître Salomo Karuranga wunganira Mico Myiza yavuze ko abatangabuhamya bashinjura Mico Myiza bari hafi 10 kandi bose ngo bari mu Rwanda kuko abo bari bafite hanze y'igihugu babihoreye. Maître Karuranga avuga kandi ko bafite n'ibindi bimenyetso bagomba kwifashisha mu gushinjura Mico Myiza ariko ngo bikaba biri ku cyicaro cya FPR. Urukiko rwemeye kubafasha kubona ibyo bimenyetso nubwo nabo ngo banditse basaba kubihabwa. Mico Myiza avuga ko yigeze kujya ku Murinda hari icyicaro gikuru cya FPR mu gihe cy'urugamba rwiswe rwo kubohora u Rwanda mu 1990. Nubwo hatarasobanurwa icyari kimujyanye ku Murindi, mu rubanza yavuze ko kujyaho FPR inkotanyi yari ikambitse ari kimwe mu byerekana ko nta rwango yari afitiye Abatutsi. Abatangabuhamya bamushinja basaga 40 bo barangije gutanga ubuhamya bwabo. Benshi bahuriza ko Mico Myiza Jean Paul yagize uruhare mu icwa ry'Abatutsi mu mujyi wa Butare, kuba kuri za bariyeri ziciweho Abatutsi no kujya mu bitero byahigaga Abatutsi. Bamwe mu batangabuhamya kandi bamushinja kuba mu banyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda i Butare bavugaga rikijyana ngo kuko yari azi gukina volleyball. Ikindi ngo yabaga mu cyitwaga komite y'ibihe bidasanzwe ngo ikaba yari ifite inshingano zo kujonjora bagombaga kwicwa. Biteganyijwe ko abatangabuhamya bo ku ruhande rwe bazatangira kumushinjura ku itariki ya 26 z'uku kwa gatatu. Mu makuru avuga mu turere Irutsiro bakora urugendo rw'isaha bashaka amazi meza. Abatuye mu mudugudu wa Rushikiri mu kagari ka Mageragere mu murenge wa Mushubati y'akarere ka Rutsiro baravuga ko barembejwe n'urugendo rw'isaha bajya gushaka amazi meza, bagasaba kwegerezwa umugezi rusange hafi yabo. Aba baturage bavuga ko bajya kuvoma ahitwa ku Ntindo ya Kazibaziba ujya ku bitaro bya Mushubati, akaba ari mu mudugudu wa Rarankuba, ari naho bibasaba isaha yose bajya kuvoma kuko hafi yabo igihari ari imigezi itemba gusa. Umwe mu bavuganye n'Imvaho Nshya yagize ati utuma umwana ubwo akabasibye ishuri, hari nubwo umutuma agatinda akaba yahura n'abamurusha imbaraga, ubwo ugategereza itaha rye ugaheba kubera uburyo ari kure. Urugendo rujyayo ni isaha ku muntu ufite imbaraga.
nkanjye sinajyayo kuko ni kure kandi ndananiwe. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwizeyimana Emmanuel yagaragaje ko hari icyo akarere kari gukora kugira ngo abaturage bose babone amazi meza binyuze mu kuyasaranganya kugira ngo agere n'aho atari. Yagaragaje kandi ko hari imishinga bategerejeho amazi nka Kivu Belt irimo kubakwa mu karere ka Karongi, bityo ko mu gihe waba wuzuye abaturage bamwe bashobora kuzahita bayabona mu bambere. Mu kwezi kwa 9 kwa 2024 umuyobozi w'akarere ka Rutsiro ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Umuganwa Marie Chantal yatangaje ko aka karere kagize ku gipimo cya 50% ku baturage bafite amazi meza. Gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 yo kwihutisha iterambere NST2 iteganya ko bitarenze umwaka wa 2029 ingo zose zo mu Rwanda zizaba zegerejwe amazi meza ku kigero cy'100% nibura muri metero 200 mu mijyi na metero 500 mu byaro. Naho Nyamasheke indugu zirabona umugabo zigasiba undi. Abaturage mu karere ka Nyamasheke baravuga ko batewe impungenge nuko abana babo bashobora kuzarwara indwara zikomoka ku mirire mibi bitewe nuko indugu zitakiboneka muri iyi minsi biturutse ku cyemezo cyafashwe n'ubuyobozi cyo guhindura imitego ikoreshwa mu burobyi. Indugu ni ubwoko bw'amafi adakura ngo abe manini. Ni ikiribwa cy'ingenzi cyane ku baturage ba mikoro make baturiye ikiyaga cya Kivu kuko zihindutse ugereranyije n'isambaza. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi giherutse gufata icyemezo cyo kubuza abaroba indugu gukoresha imitego y'amaso mato nyuma yo gusanga iyo mitego yangiza abana b'amafi. Ni icyemezo cyatumye abajya kuroba indugu batahiraho bagasobanura ko biterwa nuko izo mu kiyaga cya Kivu zidakura cyane ngo zigire umubyimba nk'uw'izibindi biyaga byo mu Rwanda bitewe nuko mu Kivu atari misayo. Ibi nibyo rero biri gutuma abaturage bajya mu isoko gushaka indugu bagasanga nta zihari, naho bazibonye bagasanga zirahenze. Francine Uwiringiyimana wakoraga akazi ko kurangura no gucuruza indugu yabwiye ikinyamakuru igihe ko akazi ke kahagaze bitewe nuko indugu zitakiri kurobwa. Bihoye Kinowera avuga ko yajyaga ku isoko akagura indugu za 500 agatekera umuryango we, ariko kuva mu mezi abirashize ngo ari kujya ku isoko agasanga nta zihari. Muganda Jean Damascene usanzwe akora akazi ko kuroba indugu avuga ko mu kiyaga cya Kivu nta cyondo kibamo, bityo ko indugu zitabona icyo zirya ngo zikure cyane nk'izo mu bindi biyaga nka Burera ndetse n'ahandi. Umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubworozi muri RAB Dr Uwituze Solange yasobanuye ko icyatumye bahagarika umutego wakoreshwaga n'abarobyi b'indugu ari uko basanze ufata n'abana b'amafi. Ati mu matariki 15 y'uku kwezi kwa gatatu tuzaza barobesha uwo mutego banenga, turebe izo mbogamizi bavuga tumenye uko tuzibafashamo. Sabaro byo mu karere ka Nyamasheke bonyine bagaragaje ko bangamiwe n'umutego w'icyerekezo RAB iri kubasaba gukoresha mu kuroba indugu kuko nabo mu karere ka Rusizi baherutse kubigaragaza nk'imbogamizi. Abarobyi b'indugu bavuga ko uturere dufite abarobyi b'indugu batagaragaza iki kibazo baceceka kuko bo bakoresha itemewe. Mu kanya aya makuru turakomereza hanze y'u Rwanda. Umuntu uzakugira inama ku birebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazanagufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba n'abahanga bakaba n'inzobere bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane motori zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programme ya automotive training kubifuza kubinararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu. Makuru avugwanze y'u Rwanda, leta ya Kongo yamaganywe nyuma yo kwihakana ikinyarwanda. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganywe nyuma yo kugaragaza ko mu burasirazuba bw'iki gihugu n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda babayo. Intandaro y'uko kwamaganwa ni ibisobanuro Minisitiri wungirije ushinzwe imigenzo gakondo akaba n'umuyobozi wa sheferi ya Bwisha Mwami Ndeze Katurebe ku ndimi zivugwa muri Kongo. Mu kiganiro n'umunyamakuru Minisitiri Katurebe yavuze ko ururimi rw'igiswahili ruvugwa muri Kongo ndetse n'izindi zirimo uruhutu n'urunyabwisha gusa ngo nta kinyarwanda kibayo. Minisitiri Katurebe yatangaje ko Rwandofoni ari inyito yagejejwe muri Kongo n'umutwe twaje intwaro wa RCD warwanyije ubutegetsi bw'iki gihugu mu 1998 kugeza 2003 hagamijwe guteza urujijo mu bahutu. Yagize ati ururimi rw'u Rwanda rwitwa ikinyarwanda, mu Burundi rwitwa ikirundi, muri Uganda rwitwa igifumbira, iwacu turwita igihutu.
kubera iki? Kubera ko muri Kongo twahisemo ko buri bwoko buruha izina ryabwo. Ni ibisobanuro byashyigikiwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya agaragaza ko abanyekongo bakwiye kwikuramo ko ururimi rw'ikinyarwanda ruri mu zivugwa mu gihugu cyabo. Umushoramari akaba n'umwe mu bahagarariye abanyekongo b'Abatutsi John Nsana Kanyoni yasubije Muyaya ko Mwami Katurebe azi neza ko ikinyarwanda kivugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ati Mwami Katurebe arabizi neza ko tuvuga ikinyarwanda, naho ubundi byateza ibibazo Abatutsi n'Abatwa bari muri sheferiye kubera kuvuga Abahutu gusa mu magambo ye. Mwami akwiye guhuza abantu. Kanyoni yasobanuye ko ikinyarwanda kitagejejwe muri Kongo na RCD mu 1998 kuko abahanga mu mateka basanzwe bita abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko ari abanyarwanda, kandi ngo aba bavugwa ni Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Uyu mushoramari yagaragaje ko mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo hakiri intambara, abanyekongo badakwiye guca amateka ku ruhande kuko bakwiye kwirengagiza ibintu bibatandukanya kugira ngo batsinde. Kanyoni yibukije Muyaya na Mwami Katurebe ko sekuruza w'uyu mushoramari yayoboye sheferi ya Bwisha mbere y'umwaduko w'abakoloni, amwereka ko aya mateka yazi neza. Naho mu mujyi wa Bukavu hagabwa ikindi gitero cyiciwemo abantu. Amakuru aturuka mu mujyi wa Bukavu aravuga ko mu ijoro ryakeye hagabwa igitero cyiciwemo abantu, abandi benshi barakomereka. Byabaye mu ijoro ryakeye ubwo abantu bitwaje intwaro batahise bamenyekana bateraga ingo z'abaturage muri komine za Ibanda na Kadutu bakica bamwe muri ba nyir'urugo mbere yo kwiba bimwe mu bintu by'agaciro bari batunze. Amakuru kandi avuga ko muri icyo gitero cyabo bivugwa ko ari abajura bari bitwaje intwaro bumvikanye urusaku rw'amasasu rwamaze igihe kirekire. Abantu babiri nibo bamenyekanye ko bishwe mu gihe abandi benshi bakomerekejwe. Umujyi wa Bukavu buriya bwicanyi bwabereyemo kuva mu kwezi gushize uragenzurwa na M23 nyuma yo kwirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Umuvugizi w'ishami rya politike ry'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yatangaje ko abagizi ba nabi bose bagabye kiriya gitero cyo mu ijoro ryakeye M23 yabataye muri yombi. Kuri X yagize ati Ibukavu igisirikare cya M23 cyahise gitabara byihuse kugira ngo kirinde abaturage ubwo iki kibazo cyabaga. Abakoze ibyo bikorwa bose bafashwe. Kuba maso twese hamwe ni ingenzi cyane mu rwego rwo gushimangira umutekano w'abaturage bacu. Igitero cyo mu ijoro ryakeye kirakurikira ikibisasu byatewe Ibukavu ku itariki ya 27 z'ugushize ubwo abayobozi ba M23 bari mu nama n'abaturage muri uriya mujyi. Ni igitero cyahitanye abantu 16 naho abarenga 70 barakomereka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi inyeshyamba zarikuye abantu 161 zerutse gushimuta. Umutwe watwaje intwaro wa Codeco ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warekuye abaturage 161 waruherutse gushimuta mu ntara ya Ituri. Codeco yashimutiye aba baturage mu gace ka Chomi yagaherereye muri teritwari ya Jugu hafi y'icyaga cya Ruberi nyuma y'imirwano yihanganishije n'ingabo za Kongo n'umutwe wa Zaire ku itariki ya 3 z'uku kwa gatatu. Ubwo imirwano yari imaze gutuza abaturage basubiye mu ngo zabo, Codeco irabashimuta ibamarana iminsi 2 mu bihuru biri mu gace ka Randa batarya kugira ngo barekurwe imirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ndetse n'abahagarariye komite y'urubyiruko bagiye kuganira n'umuyobozi wa Codeco muri Randa barumvikana. Bamwe muri abaturage banze kuguma muri Chomi kuko bafite ubwoba ko bakongera gushimutwa. Bahungiye mu bindi bice byo muri Ituri, abandi bambuka icyaga cya Ruberi bajya muri Uganda. Naho SADC yaganiriye ku hazaza y'ingabo zayo muri Kongo. Ibihugu bitanu muri 16 bigize umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC byaganiriye ku hazaza y'ingabo zabyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikiganiro cyabereye mu nama y'umutekano yifashishije ikoranabuhanga ry'iyakure mu gihe ingabo z'uyu muryango zirenga 1000 zibayeho nk'imbohe mu bigo bya gisirikare biri muri Kivu y'Amajyaruguru. Izi ngabo zigenzurwa n'umutwe wa M23 kuva wafata umujyi wa Goma n'inkengero zawo mu mpera z'ukwezi kwa mbere ziri mu bigo by'umuryango w'abibumbye. M23 yasabye SADC gucyura ingabo isobanura ko nta mahoro zishobora kuzana mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ko zenyegeza intambara gusa uyu muryango ntacyo urasubiza ku mugaragaro. Nubwo yemeze bityo, Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi we yafashe icyemezo cyo gucyura ingabo z'igihugu cye ziri muri Kongo. Perezida Ramaphosa nawe wa Afrika y'Epfo aca amarenga ko izabo zizataha. Tanzania isanzwe iyobora ishami rya SADC rishinzwe igisirikare n'umutekano yigaragaza ko uyu muryango uzakora ibishoboka byose mu gushyigikira Kongo nk'uko Perezida Samia Suluhu Hassan yabishimangiye muri iyi nama. Nabwo abakuru b'ibi bihugu byo muri SADC batangaje imyanzuro bafatiye muri iyi nama, gusa ibiro by'umunyamabanga mukuru wa SADC byasobanuye ko izagizwa ku bakuru b'ibihugu byose by'uyu muryango ubwo bazahurira mu nama idasanzwe iteganyijwe mu minsi iri imbere. Iyi nama ibaye inyuma y'aho abakuru b'ibihugu bya SADC bahuriyeyo nabo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba i Dar es Salaam muri Tanzania mu nama bafatemo imyanzuro itandukanye y'uburyo uburasirazuba bwa Kongo bwabona amahoro arambye. Mu myanzuro bafashe harimo ko impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Kongo zigomba guhagarika imirwano n'ubushotoranyi, leta ya Kongo nayo ikaganira n'imitwe yitwaje intwaro irimo na M23. Naho FARDC irashinja Thomas Lubanga kuri mu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri kirashinja Thomas Lubanga aho zari inyeshyamba kure mu mutwe witwaje intwaro mushya urwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Nibyatangajwe n'umuvugizi wa gisirikare cya Kongo Ibuni ya muri Ituri, Lieutenant Jules Ngongo, aho yagaragaje ko Thomas Lubanga yaremye umutwe ubarwanya kandi ko yamaze no gushinga ubuyobozi bwawo. Yagize ati Thomas Lubanga yashinze umutwe w'igisirikare urwanya ubutegetsi. Ni umutwe yamaze gushyiraho n'ubuyobozi bwawo kuko Jokaba Lama niwe munyamabanga mukuru wawo, naho Eric Kahigwa ashinzwe umubano wo hanze na diplomasi. Yasobanuye kandi ko uyu Thomas Lubanga
ibanga mu bamushyigikiye harimo n'abadepite, aho yavuze mu witwa Charles Kanani na Ibrahim Taban. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo Bunia yagaragaje kandi kuri ya mutwe w'igisirikare ufite izina ryitwa Convention for Popular Liberation. Si ibyo gusa kuko uyu mutwe FARDC ushinja gukorana bya hafi na M23 imaze kwigarurira ibice bindi byo muri Kivu y'Amajyepfo n'iya ruguru. FARDC kandi ushinja gukorana n'indi mitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu nk'uwitwa Zaire ndetse n'indi. Cyakora Thomas Lubanga ubwo yahaga ikiganiro itangazamakuru yabihakanye, anahakana ubufatanye ubwo ari bwo bwose n'umutwe wa M23. Naho muri Nigeria, perezida wa Sena yahakanye guhohotera mugenzi we w'umugore. Perezida wa Sena ya Nigeria Godswill Akpabio yahakanye ibyo ashinjwa byo guhohotera umusenateri mugenzi we Natasha, avuga ko uburere bwiza afite butamwemerera gukora iryo kosa. Yabivuze nyuma yaho ku itariki ya 28 z'ukwezi gushize kwa kabiri Natasha yabwiye itangazamakuru ko yamuhohoteye ku itariki ya 8 z'ukwa 12 2023 ubwo yari yamusuye. Uyu mugore w'umusenateri yavuze ko Akpabio yanamusabye kujya mwitaho niba ashaka kugumana umwanya we muri Sena, agaragaza ko Akpabio ari nk'umwarimu utuma abanyeshuri batsindwa amasomo bazira ko banze kuryamana nawe. Senateri Akpabio bihakanye yivuye inyuma, avuga ko atigeze ahohotera umugore na rimwe mu buzima bwe. Ati nta na rimwe nigeze muhohotera umugore, narezwe neza na mama witabye Imana, nakuze nubaha abagore ndetse nahawe igihembo cya guverineri wubaha ibitsina byombi muri Nigeria. Iki kirego cyateje impaka zikomeye muri Nigeria ndetse abarimo Bukola Saraki wabaye umusenateri yasabye ko hakorwa iperereza kuko biremereye cyane. Si ibyo gusa ko hari n'amatsinda y'abantu batangiye kwigaragambya bagamije gukura Akpabio ku mwanya we umuyobozi wa Sena ya Nigeria. Naho muri Nigeria abantu 6 bapfiriye mu iturika ry'ikamyo yari itwaye lisansi. Abantu 6 bapfuye nyuma yo kwikamyo yari itwaye lisansi turikiye mu gace ka Kalamilami mu karere ka Mashegu ho mu gihugu cya Nigeria. Iyo manuka yabaye ubwo iyo kamyo yari itwaye lisansi yarengaga umuhanda ikagwa maze lisansi gatemba, ari nabwo habaye iturika rikomeye. Abatangabuhamya bavuze ko impamvu iyo manuka ari imihanda mibi yo mu gace ka Makela, kandi umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guhangana n'ibiza muri Nigeria Abdullah Allah yemeje ko habayeho gutinda gutabara kubera ikibazo cy'itumanaho. Abaturage bavuga ko iyo kamyo yari igiye mu mujyi wa Kontagora ariko ngo yaje gutakaza uburinganire maze iraturika, aho yaje guhita inahitana bari hafi aho. Naho Sudani irashinja Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu jenoside. Mu kirego cyatanzwe ku munsi w'ejo kuwa kane imbere y'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ, urwego rw'ubucamanza rukuru rwa Loni, Khartoum yasabye gutegeka ingamba zihutirwa. Yasabye abacamanza gutegeka Abu Dhabi kubuza imitwe yitwara gisirikare ishyigikira gukora jenoside. Abayobozi ba Sudani barashinja Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kurenga ku masezerano no gukumira jenoside mu gushyigikira umutwe witwara gisirikare wa General Hemedti, nk'uko umunyamakuru wa RFI abisobanura. Nk'uko ikivuzo cya Sudani kibivuga, itsembabwoko ryibasiye abanyasudani bo mu bwoko bw'Abamasaliti ryatangiye kuva intambara yatangira mu 2023. Bashimangira rero ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zibifitemo uruhare kubera inkunga ya politike, imari ndetse n'iya gisirikare batera ingabo za Rapid Support Forces. Naho Apple yareze Leta y'Ubwongereza. Sosiyete ya Apple yarize Ubwongereza kuko bwayisabye ko yabushyiriraho uburyo bwo kubona amakuru y'abakoresha ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga asanzwe arindwa mu buryo buhambaye. Iki kirego cyatanzwe mu rukiko rushinzwe kwakira ibirego biregwa inzego z'umutekano z'Ubwongereza, nk'uko ikinyamakuru The Financial Times kibivuga. Apple niyo sosiyete ya mbere itanze ikirego nyuma y'uko mu 2016 hashyizweho itegeko ryemerera Leta y'Ubwongereza gusaba amakuru y'abakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Mu kwa mbere kwa 2025 Leta y'Ubwongereza yasabye Apple ko yayorohereza kugera kuri aya makuru asanzwe arinzwe bikomeye. Aho kugira ngo Apple itanga aya makuru mu kwezi kwa kabiri, yasibye ububiko bw'aya makuru ku bakoresha ibikoresho byayo mu Bwongereza kugira ngo atazagira uyageraho. Isobanura ko idashobora gukora ibihabanye n'amahame yo kurengera abakiriya. Leta y'Ubwongereza igaragaza ko nubwo Apple yakuyeho ubu buryo itigeze yubahiriza icyifuzo cyayo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanenze icyifuzo cya Leta y'Ubwongereza, agaragaza ko kigamije kuvogera uburenganzira bwa muntu bwo kugira amakuru y'ibanga. Trump kandi yagaragaje ko iki cyifuzo gishobora kugira ingaruka ku masezerano Amerika n'Ubwongereza bifitanye yo guhana amakuru. Ku rundi ruhande, Leta y'Ubwongereza ivuga ko ishaka aya makuru kugira ngo ikumire ibyaha biremereye nk'iby'iterabwoba ndetse n'ibyo guhohotera abana. Dukomereza amakuru mu Budage, aho bwatangaje ko nta ntwaro bugifite zo guha Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Ubudage yamenyesheje Ukraine ko nta ntwaro bugifite zo kuyiha nubwo ikomeje gusaba ubufasha kugira ngo ihangane n'Uburusi. Mu kiganiro n'itangazamakuru, umuvugizi w'iyi minisiteri Michael Steinfle yasobanuye ko intwaro Ubudage bwari bwarateganyirije Ukraine zose zashize. Steinfle yatanze iki gisubizo ubwo yabazwaga niba Ubudage buteganya guha Ukraine intwaro z'ubwirinzi za Patriot cyangwa izindi ziri mu bubiko bwabo. Yasobanuye ko Ubudage nabwo bukeneye gukomeza ubushobozi bw'igisirikare cyabwo ndetse no kureba ko ibihugu by'inshuti biri ku mugabane w'Uburayi byaba bihagaze neza. Ubudage buri mu bihugu byakomeje gufasha Ukraine kugira ngo ihangane n'Uburusiya bwayishoje intambara mu kwa kabiri 2022. Guverinoma y'Ubudage yatangaje ko inkunga iki gihugu kimaze gutera Ukraine muri iyi ntambara ifite agaciro ka miliyari 44 z'amayero. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe aherutse guhagarika by'agateganyo inkunga iki gihugu cyahaga Ukraine mu bya gisirikare nyuma y'aho ananiwe kumvikana na Volodymyr Zelensky wari Washington. Na Amerika na Ukraine bigiye kuganira ku buryo bwo guhagarika intambara.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwitegura ibiganiro na Ukraine bizabera muri Arabia Saudite bigamije gushaka igisubizo cy'intambara imaze imyaka 3 ica ibintu hagati y'Uburusiya na Ukraine. Steve Witkoff, intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump, yatangaje ko kuri ubu bari mu biganiro bigamije gutegura inama n'uruhande rwa Ukraine bizabera muri Arabia Saudite. Yavuze ko ikigamijwe ari ukwigira hamwe uburyo bwo kugirana ibiganiro bigamije kurangiza intambara. Byitezwe ko ibi biganiro bizitabirwa n'abategetsi bo mu nzego nkuru za Amerika barimo umujyanama wa Perezida Trump mu by'umutekano ndetse n'umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga. Umuyobozi w'ibiro bya Perezida Zelensky nawe zitabira ibi biganiro. Ni ibiganiro bije nyuma y'impaka zabereye muri White House ubwo Perezida Zelensky aherukayo impaka yavuze ko yicuza, agashimangira ko yiteguye gukora ibishoboka byose ibiganiro bigamije gosha intambara bigafata umurongo muzima. Kugeza ubu Amerika yise yahagarikira Ukraine intwaro ndetse n'amakuru y'ubutasi ayifasha mu ntambara hanganyemo n'Uburusiya. Ushobora bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya Amerika na Ukraine bigiye kuganira ku buryo bwo guhagarika intambara niyo dusoreje amakuru ari kugarukaho. Reka mbashimire ko mwana yakurikiye, bararikire gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. ngo byihekeye u Rwanda. Niba urangije amashuri yisumbuye ni byiza ko wumva inkuru. Minisiteri y'Uburezi ibara abanyarwanda 74,509 barangije amasomo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza bize muri kaminuza zigenga hano mu Rwanda hagati y'umwaka wa 2016 n'2022. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cy'imyaka 30 yose abarangije kaminuza mu Rwanda bose hamwe bari 2,000, ariko uyu munsi kaminuza yigenga ya Kigali ULK yonyine imaze gusohora abanyeshuri barenga 40,000. Niba abantu benshi bakomeza kugana ULK, n'uburezi bufite ireme iyi kaminuza itanga. ULK campus ya Kigali ifite ubushobozi bwo gucumbikira abanyeshuri barenga 1,200 mu buryo bwiza babona ibikenewe byose. Iki ni kimwe muri byinshi byoroshye imyigire muri ULK. Iyi kaminuza itanga amasomo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se bachelors harimo biology and chemistry, education in computer science and physics, languages and humanities in education, economics and business studies, social studies n'andi masomo menshi. Niba urangije amashuri yisumbuye, iyi ni kaminuza igutegereje. ULK itanga amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo yibagirwe gushyiramo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute itanga amasomo arimo electrical technology, electronics and telecommunication technology, construction technology na land surveying engineering. Na amasomo urangiza uhita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali ariyo kicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, ku mugoroba no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko izatangira ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 12, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi cyangwa se ugahamagara campus ya Kigali kuri 07 88 30 40 cyangwa se campus ya Gisenyi kuri 07 88 30 87 Ushobora gusura kandi urubuga rwa internet rwa ULK ari rwo y3.ulk.ac.raw. Icyiciro kizatangira mu kwa mbere cyangwa se January intake. Amasomo azatangira ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Amahitamo y'ahazaza hawe akorerwa muri ULK.